Assalamu alaikum ekendeşler, kandayсыздар, amansızlar, tınçsızlar mı? Kuday buyursa işte başladık. Bugün 27 fevral 2023 yıl, kungo birinci gün. Ertemen saat 7'den 40 ötü kaldı. Anda mesela like'lardan basıp, komentarlardan yazıp koyuyorlar. Günümüzler iyilikli olsun. Kettik. Kanday zakazlar olur. Kanday olur. İş kanday olur bugün. Görürüz derse. 1 saat 5 minut. 1502 рубль. Birinci zakaz. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Minimalka barken. Minimalka giriş gereğiyle Поверните налево, а затем через 100 метров поверните. 13 minuta 414 рубль. Спасибо за поездку. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. 16 minuta Спасибо за поездку. Заказ будет 297 оплачен рубль. картой. Пожалуйста. 3 minuta Спасибо за 4 поездку. minut. Заказ 50 будет рубль. оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Коэффициент жаққа шығады ұқсайыз. 49 минута 1127 рубль. Спасибо за поездку. Заказ будет Aeroport Domodedovo gelip kaldık. Domodedovo. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Çıktık. Прилет gölü okşayt bakıda. Qancha minut ko'rsatadi точно? 15 minut adayı. Kursak toydu, kuday buyursa şavurmani zınk etip jedik. Sonu şavurma kılat eken. Aydın soğuğa gelip kaldım ele aeroportqa barsam, aeroportdan o'sha yerden bir qirg'iz bala aydın soğuğa tashlab qo'y dediler. Biz Yandex'le alıp geldim onu. Alıp gelip bir çakar kılıp karotka uşul yerden kursağı açıp ketkenden. Дальше кеткен ишти кылабыз, куда калса кандай болот, кандай жок да. Что-то коэффициент жок вообще. Шаурма жегенде сурап жеңиздер, халалбы, халал эмеспи? Халал эмес болсо көбү сразу айтат, билбейм дейт. Бул жерде ошо өзбектер окшойт, өзбек туугандар. 100% halal dedi, хороший деп halal. Halal деп жеген жакшы барыр. Кеттик на линия коебуз анда. 10 минутна. 263 рубль. Спасибо за поездку. Пожалуйста, убедитесь, что вы не Кек, оставили в кичине автомобиле жамп свои бар. вещи. На Для линия улучшения коелим. качества обслуживания поставьте нам Каратеш, каратеш. Ne oldu bu? Oya oynuyorlar. Biz kaçın öğretmen. заказ. 6 minuta Спасибо за поездку. 212 рубль. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания Bunu поставьте kova нам git оценку в sayımız, bunu приложении. kova. Yansaktan tani berip qo'sile yaxshi bo'ladi eng bir. Kutuz. 6 minutada Спасибо за поездку. 212 rubl. Картой. 59 minutada 1 saatte почти. За поездку. 1142 rubl. Коэффициент жанып калтырбы? Коэффициент нёнакасына кирип кетти. Коэффициент горит. Лично стоит коюш керек экен да. Жашык боюнча өтүп кое берели. Боламы? Yaşağı, taşağı, bol. На линия.
Идет проверка, нужно не более 15 минут. Мачетин. Ладно, good try. Вот, проверка лично успешно пройден. Vay. Maşinalarım gelip öyle. Bir dəlini PSK-dan taşlab qoyacağım da. Yaşa. 25 minuta. 489 rubl. Metro Kutuzovskaya bir Karachi o'sha joyga kelib qoldik. Koeffitsient chanotsa keyin 5-10 minut kutib turaylik, koeffitsient changandan keyin ishni qilaylik. Koeffitsient men Novskakda хотя вообще arzon bo'lib ketadi bo'lsa. Так, 11 minutda 322 rubl. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Moskva City'den bir koeffitsient men zakaz aldım. Art menajerlik только başka çok okuyun. Hayırlı albaydı gelsin. Audi drift qilurdi o bu yoqda. Через 200 метров поверните направо, а затем развернитесь. Moskva City'nin bulacağında Karachi bu betinde. Karachi burulup geliş gerek bo'lsa şunu ötüp ketin. Burula albaychi. 6 kilometr deydi. Hayırlıp gelesini deydi. 10 minut deydi. Atmen kılsa gerek. Atmen kılbasa öldü jetin. Atmen kılbasa bolbaydı. Atmen kılbasa bolbaydı. Şunday kokusundan adashib ketib o'tib ketsang shundayda. Pavrotdan o'tib ketib bilaman. Bu yoqda valaqsib qoldim da. Jigarimning to'yunda bo'ldim. Jetmam atmen qildi. Atmen qiladi, atmen qiladi. Jigarimning to'yunda bo'lib ketdi bu yoqqa. Bu gangir var, neyle qiladi? Kutuzovskiy prospekt. Пожалуйста, дорогая, пожалуйста. Нормальный заказ берейин дебейт. Ой. Gong deydi. Bak çirkin. Audi ekan, Audi A3. Şurada pagoda qor jag'isi var da aylanib uçqundab keldi. Jasa bir javad нормальный. Togo. Ya 17 minuta. 432 rubl. 6 minuta. 800 rubl. Bir zakaz aldım hem daha.
Дальше. Короткий заказlar уже. Короткий заказlar вот. Qor jog'sa tezroq javob tashlaydi. O'sha kun chiqib ketmaydi. Bir kun qat olib turadi pagoda ham. Непонятный bo'ladi. Men o'ng joqda granatam o'lib qoldi, qirtildi o'tadi burg'anda. Emerga jasadga o'xshaydi. Qırt o'tadi. Klientlar ko'z chiqading o'tadi. Yo'la buzuq mashina, yo'la mashinasi charchab qolgan bo'ldi o'tadi ishchinda. Aqchasini ajrashadi. Biznes akalsın turağında bo'lmasa yaxshina mashina. Tuppa to'g'ri. To'g'ri aytdim aka. Ekonomik mashinalar keladi. Shunday charchab qolgan. 170 so'mlik bor. Kayf qil, es al, sen ali jashsın da. Barına жетишесиң. Мындай сөздөрдү тез уксаңыз керек, Бул эң чоң алдоо. Адамдар жалкоолуктан өзүн өзү алдоого аракет кылат. Бирок алар билишет. Бүгүн эмнени кылса, эртең ошону алат. Эч нерсе кылбаса, демек эч нерсе албаарын. Эгерде сен ойноп күлүп, эс алып жүрүп деле чоң ийгиликке жетем деп үмүт кылсаң, анда менин сага жаным кейт. Minutada. 256 rubl. 1 saat 4 minut. 27 kilometre. 1062 rubl. Yani 8 minut 225 rubl. Kuday bursa iş bitti bu. 18 zakaz 7200 bu plus 1,5 17 minutta smena kalıp ketdi. Ошондой мейлиңиздер, тинч болуңуздар, аман болуңуздар. Кийинки видеодон көрүшкөнчө баарыңыздарга ассаламу алейкум. Мен үйгө кирип дамды алайын. Чарчап калдым чода.